como senator, como women rep, como wenzi ochorire, oisoko soma, dalili ya usi, nerina como usigo ikatochamo, tuanjene toba amo, tobe amo, akero tore amo, tokorege ndoko ubageni. Shukura chao zichire beyond 1.3 million. Waka walibare isi kutuba barebosi chiko wawa 1.5 million. Ndorgo chukoliki monto onde. Enkarotora mokro munda arenga motore. Romo grabagocha ayo wama kaskore. Ekiara asemono iga. Ase historia amo. Yo toba angire. Otoba angire te mulisi, otoba angire. Wana te tochamo, ane patia yamo, yomo usi, ekoroba UPA. Ekoroba ki? UPA. Kwa abatori na bariwano watari UPA, waache, tosukira naso mora iwe pati, tosikemo tupamoja. Naende ya monyi ukorwande, mwewetina ya monyi rwe. Mama yona towe saba rose toko vamo etora nyare usikwa munomo ndo sikani darbo mwanyure moja tore mashinani tore each branch everywhere was having a members was kwa na this okay gaino ni kadene patine ya Tunaongea hapa naibu mutente omosike Dr. Fred Excellency. Wenye unaongea na Dr. Fred Matiang'i na sisi tunamwombea na mtu aba usi engaki ya ikere tora abo president ya sense ya ikere Kenya.